May yung Domingo niya tanan guys. May yung Simba guys. Ulit sa Domingo guys. Sikat pa sa una guys. Domingo gini guys. Nagsaram kita balik guys kay busy na sa bukasyon. Bukasyon na busay. Bukasyon. Busy na niya mga kapari ko yun ba? Kapari. Okay. So, happy to may mabot guys sa simbahan sa Cathedral guys, dito sa Tagbilaran. So, lakaw lang guys kay yung dukol naman po guys niya ang misa mga tagtaod kagamay. Okay kaya? Sa park guys, Plaza Rizal guys. Kaya ka na kay Tuesday guys, diyan sa plaza guys. Plaza guys, nadiri ang mga vlog na sila na sa vlog kauban ako sa una ba mga CFD guys ba. So, nagwali siya na guys. Guys, so guys, musimba sa guys, ngapit rin kadiyot guys sa mga kauban ako sa una guys ba na magsasangyaw guys. So karon pa jud gabalik og aris plaza guys ba. Kaya ba naman mga nagbisi nagikog na edit og mga drama guys. Una mao gini ako ang hili guys kini. Bunugan sa mga magsasangyaw guys ba. Sama mulai ya tanda Spiderman. Wow. Apa lagi bisa? So, padulong sa simbahan guys. So, akong leader nga si Rudel. Rudel guys, kasmit. Ligo lagi may Sukad sa school pa guys, kasmit ni. Kaya isang silingan ni. Ano kinaliguan ako guys na busy na sa iyahang kuanton. Bukasyon niya. Kaya ipuhon po, natagyan po mga pari na ligo guys. Oh, sabi mo sugod. Timing. Sasang ka ang piston mo sugod. Wala. Buhay di pagsugod. Training. Sa stop sa naon ni guys kay sugod og misa guys. A few moments later. So guys, naman ang misa guys. So wait na guys kay alas 6 na. Simba guys.
kasi. Way sama ang gugma sa Diyos alam kanimo kinabuhi giula aron ka maluwas kalapasan kadautan sa tao gipapas pasay lugugma ihatag sa Dios duol kaniya kay mamati siya ug salig sa iyang gugma. So, lockdown namin guys kay summer sabi sa mall guys. Bakit sa big mall video guys? Mall mo eh. Nagsar mo rin nga sabay-sabay no? Kaway sa inyong admin o ilit o drama sa Domingo man. Balik na sa Bohol. Yeah. Okay kayo. Narinig mo yung nasal guys. So, kami may nasal guys. Nasal guys. Luto pa ang yan guys. Luto guys. Lupa sige magkape manok guys. So, dara mga guys, kompleto na gid guys. Lamig kayo guys. Bisik lang. Sabit lang. Lame kayo. Okay kayo. Terus
never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. With intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're Bihira ka lang makakatikim nito. busog na guys, uwi na di guys. Gabihan yun. Lagi busog. Uwi na di guys, kaya nabusog na. Okay, ayun. So dini sa lang tama ng vlog guys. O thank you so much for watching guys. O good evening na tanan. God bless.